Ti si mlad, ali ja ti kažem da je istina ono što su stari ljudi govorili. U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom, ili rađanjem, ili jednim i drugim. Ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu. Da Bog ta ženo bijesna hodila, u lancima te vodili. Da Bog da se kubom razgubala, sama sebi dodijala, smrti željela, smrte ne htjela. Amin, Bože, veliki. Amin.